Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wavana WhatsApp yawe kuri web mu gihe wavuye kuri web utayifunze. Muri icyo gihe bashobora kukwibira amabanga cyangwa ugahura n'abahakazi. Kuri computer yawe urareba browser ukoresha ujya kuri internet, hanyuma uyinjiremo. Urajya kuri web.whatsapp.com ubundi ukande kuri enter. Bitewe nuko wagiye kuri WhatsApp web ntukore logout, urabona ko tugikanda enter duhise tugera kuri WhatsApp. Reka twinjire no muri telefone yawe ya WhatsApp turebe uko bimeze. Urinjira muri WhatsApp yawe. Urareba hariya ku tudomo dutatu two hejuru kuri home ya WhatsApp. Utudomo dutatu two hejuru aradukandaho. Uremeza hano kuri linked devices. Ngira ngo urabona ko window is active. Bivuze ngo WhatsApp yageze kuri computer kare. Ibyiza rero mbere yo kuva kuri WhatsApp web manzi ukore logout. Tuzazamuka hejuru noneho ukande kuri turiya tudomo dutatu turi kugaragara hariya. Urabona logout. Iriya logout hariya hasi ni ingenzi cyane. Ni byiza gusiga WhatsApp yawe uyikuye ku mashini ukoresha niba atari imashini yawe bwite. Ushobora gukora logout ukoresheje telefone yawe ugakanda hariya kuri active windows, hanyuma ugakanda kuri iyi logout WhatsApp yawe igahita iva ku mashini. Katubikorere kuri computer. Kanda kuri iriya logout iri kuri computer, WhatsApp yisiva kuri computer. Ngira ngo urabona neza ko no kuri WhatsApp ya window yari active yahisivaho. Ukeneye video zijyanye n'iyi wazisanga hasi aha iyi video muri description yayo. Nitwa Jean Claude Nsengiyaremye, ndabashimiye. Komeze mukanda subscribe kugira ngo turusheho gukorana neza.